بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين mga palanggungan kakasi haakida. Yari na isab kita niyo nakapagbay mata hatiranan din programa sing kita niyo ha ni Daw Islam ang programa kabla iftar before sing pagbuka sing kita niyo sa kabado magpakinuhakto ini pagdilan kita niyo amuin initiranan makahati makadungog patumtum ning hamagaguran sing kita ning mulya din tempat ini. Hawayron pa ing guro sing kita niyo kalasan amuin president ni Daw Islam Foundation na nakakatuan Sheikh Zakaria Muhammad ini ako na mahinang ini host din amo imiwan hamang kaguruhan sing kita ni musa na kumandi mapatot amo magpakila kanila hari ko pa'y kapikilain amo dahil manghud na to ini nagdarasin durong bugat biya baha na sampay na mo insalam do ayan ha mga viewers na mo then di isip na rin diya sa Buanga iban na halaman si Pilipinas natos lagbas madto paamo taw ayan ha mga Sabah labi olawangan sin lecturer sing kita niyo biya na kan paji mo yan hakon na ka yan hakon na, iba na ka na inda rin yan ha, ini KL, salam doa kanyo kata, murah-murahan insyaAllah, ini magmumpat ka to, pengajian sing, idil ka to siguro na daw ini, na, hati ko kakilaan nyo rin guru na to ini, siya ini, ting mga mataw kasi bang mag-lecture da, aun sa aun makian kita mataw kasi na, always on the go ng simbasa, alhamdulillahi rabbil alamin, siya ini, nakapangadji dito Halibya, sa tanamikyan, na mudarris siya doon na mahad muro al-Islami iwan hamuas sa tuddiya ng mga guru gagandilan maghindo rin doon haon sa damikyan ng mga mag-iimam doon ha Masjid Jami Santa Barbara di ko na paluwayon yung guru na tukalasan binakan Sheikh Bashir sa hidyoan yung topic niya ng mga saningkat-ningkat topic amo na yung pagpatutog doon hapag mabuwa pamahasot si mahating Allah itong palko Fadilatul Sheikh Bashir sa hidyoan falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Sukran. Magsukulungod biyain kuan mo yato akong biya na jog-jog indagkal ko sin delikado sumuling kibil pagpakilamat sa diruwa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhni wa sirajan munira. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga mastay mangud yari na isab kita ni ubiyaon magpatumtum kana sinakam Islam. Alhamdulillah nain kami ni wayrun nuwaing mahinang namu bangukon magpatumtum siyusin mawaya, tumay masin pagpatumtum na mo, alhamdulillah, pagmumpaat kaniya, diha dunya, dagfakfad law akhirat. Dila kami magkakunan uno-uno din ha mga tutungbasan din kanyo, bang sa pamabiya ka na naman niyo, makawa niyo, in pagpatumtum na mo, ba't kaya rayaw, hakabuhi niyo, labi aw laha pagtuhan niyo, dila kami mag-uwat-uwat sin uno-uno ni tungbas, sumalang kani kami nang uwat-uwat tungbas din Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabin pagpatumtum mga kiyawdo na sinallahu ta'ala kaya wajiban na tiap-tiap ang hindi ilan sinallahu ta'ala maniutiyo panghati mga kiyawdo nga sinallahu ta'ala in kita ni manusia di hawaw sindunya mataud-tuod inding ha mga kalikapan sing kita niyo tanda niya inambok manusia di makatutog dumun hambok kula di nga sabab sadya bang biyadi ining kalawag niya mapakaunin ahli niya di nga magkakaon halal asupaya sila mabuhi din di hababaw sindun niya amuin saboy kaboy sa rayaw-rayaw lagi alhamdulillah bukunday sabing katansin mga manusia naliligap apag usaha kaya lulupahan nila yung pagtukan nila sa aking kamatauran mga kiyaulungan sinallahu ta'ala amoy hindi na makatutog bukon sa jaro na hula niya sambil paula sintaw paruwaing dukaing bihan kauman di makatutog sabab sa jasin parkala mangbiyadinginin siya sumanyang di hamabaw sin dunya aon pa rin nga mga manusia
amuin lumawag, bang isuin magpakatabang kanila ring habaw sin dunya, umuat-uat hambok mano siya, maman sila malakpas ding hauno katan pakaradyaan. Ding naman na makabubuka, ding naman ang mga hapdi, uno-uno nakatan di kawayan sin mano siya di habaw sin dunya. Panuyo tuyan sin mano siya, lawa ko na halawm sin kauman niya, sambil limiw pakauman sin duwaing, sambil limiw hula, maman sa Diyos imano siya, malakpas ding ha mga di nila kabayaan kumugdan na kabuhi nila. Wala na to kaingatan mga kiaulungan sinallahu ta'ala. In sa sambungan singkatan, kabayaan na to, di ha kabuhi na to dunya. Yari raha ka may Islam. Sabab may ta, tumtumun na to. Wala biyutang sinallahu ta'ala in kasanyangan sin manu siya haatta. Sabab bang biyutang sinallahu ta'ala in kasanyangan sin manu siya, kasanyangan sin pikilaniwan sin pangatayan, doon haarta, masanyang sa ato hinda Fir'aun. Hinda Karun, masanyangin mga taurayahan. Damikyan mang biyutang hakawasa, nasabot day sabot ko kay nabi anak kanda Fir'aun. Kawasahan. Sumakawala biyutang sinallahu ta'ala. Sabab mayta, mataw din mga miskin. Mataw din mga mayroon arta. Banghibutang sinallahu ta'ala. Sa biyutang sinallahu ta'ala yung kasanyangan si Manusya. Dahil doon daa kami Islam. Amuin pangakad sampuna harda. Daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Para man sinallahu ta'ala, mga kiaulungan sinallahu ta'ala, lang sinallahu ta'ala, fastaqim kama umirta. Pagpaguntol kau, pagpatutug kau, ya Muhammad, biya sing karaak kay musintuhan mo. Pagpatutug kau no, lang sinallahu ta'ala, innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala suratul Fussilat ayat kauhaan tag 2 ayat katluan tag 2 katluan pakatluan tag 2. Haun man siya magpatutog. Daw sinallahu ta'ala, bunartod amuin mga sila namung intuan nila Allah. In maksud din di sabot tafsir Ibn Kathir, amuin mga sila nag-ikhlas, nag-ibadat fallahu subhanahu wa ta'ala. Bukod sa jaymian lang na intuan ko Allah. Sabab kamatauran sin mga bangsa tausu, bangsa iyakan, bangsa maranaw, amuin nagkuulal in sila Muslim, magpamung sila intuhan ko Allah. Walakinnahu lam yattabi' ma amara Allah bihim. Di mag-akad, di agarun, di hinangon bang unuin diakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sabab ito, bukod sila mo da ayat ini. Sabab wala sila nag-ikhlas, wala nila tiyabarro ing ginhawaran nila himinang sinpardakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli, nagpatutog sila kapaldakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukod ng kaadlaw sumambahayang pag-us di na isab pag-us pagdatong sin Ramadan magpuasa pag-us di na isab. Kamatauran mga kiulungan sinallahu ta'ala. Pagkakitaan na to dahil nga mga bangsa Muslimin pag-abot simbulan Ramadan magtag-ipon fallahu subhanahu wa ta'ala. Sa pagtaykod simbulan Ramadan
Masya Allah. Makat isab tumaykod di na mag-ibadat fallahu ta'ala. Kakilahan nila sadya ng Allah ta'ala kana naman nila sadyain maksud sin pagpapanjari kanila sin Allah ta'ala bang habulan Ramadan lawong makatumtum sadya manu siya magsarak ka makakila jay manu siya sumalam maaon sadya pagpati baba pagpati ko si manu siya patuan na Rabbul Alamin bang bulan Ramadan saing kaiwanan din kanila misan pamiyat to pamasid ando maglang balawin kaiwanan di pa dumungog sin mga ayat marayaw pagkaon pamasid magsuy-suy pa ininibukon ta mga bisaron ka na panglimot kanila inini pagpatumtum mga kiulungan sin Allah ta'ala in pagpatutuga pag-ibadat fallahu subhanahu wa ta'ala doonin karayaw niya bukun aunun tayin paglangog-langog in pag-arama di umunjari paglangog-langog bang aun mahal ka kawi sin manu siya mang iyalagaan nain amuin darajat ni hawaw sin dunya bang sanay ng doktor nahin ng siya engineer nahin ng siya pulis uno-uno nakatan pagkaradyan di hawaw sin dunya halagaan niya suway labi halagaan nin akam Islam amuin pag-akaman niya sabamo yan in maksud mita sa miyari pawaw sin dunya at tawakan piya panjari sin Allah ta'ala dahil nga sababyat to in mga manu siya nagpatutog sin pag-ibadat nila fallahu ta'ala nag-ikhlas sila laway hatari kasin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam unuin tumbas kanila tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu lumagmon kanila mga malaikat inagi kanila ayaw na kamu mabuka alla takhafu wa la tahzanu iwan ayaw na kamu masusa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun pakuyahun namu dakamu pakuyahun namu kamu sinsura amuin kiaunan tiyata kamakanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala long pasin malaikat nahnu awliyaukum fil hayatid dunya awliya bimana nahnu qarinukum kami inilundang panunniyo unin maksud ay nursidukum ila sawasabil gairan namu kamu madto paraan mabuntul paraan sinallahu ta'ala paraan hidayat paraan pamagmabuka paraan pahiminang sin ibadat tudyo pallahu subhanahu wa ta'ala di namu kamu pasaran utungon sin syaitan utungon sin panas at sin dunya supaya kamu mali di namu kamu pasaran long sin mga malaikat wa fil akhirah iwan paadlaw akhirat nasabot yung katapsir labi ulah tafsir sin kitab Ibnu Kathir long niya in mga malaikat bangunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia ini amuin nagpatutog sin pagibadat nila fallahu subhanahu wa ta'ala pagpatutog sin ibadat nila fallahu subhanahu wa ta'ala bangunon sila halawm sin pakubulan iwan pagian kanila si mga malaikat dihayaon haadlaw ini kami na inbahala kanyo umayupot sin uno-uno deng mga pangasupan na sa di halawm sin pakubulan ayaw na kamu mabuka iwan ayaw na kamu masusa hadlaw amuin pagbangon na kubul doon na in kabukaan singkatan manusia minsanin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magpakalaway hakubul magtangis siya pag-asubon sa si mga sabat ya Rasul may tako magtangis long niya makanggamin na maadlaw akhirat parang amin puno ni manusia alam sinak alam in taon mataon sumakaw alam kubul isa-isa mura wayron iwan bambukun amun amal ibadat mimon kayo di nga sabab ini in mga manusia bihadto nagpatutog sin pag-ibadat nila fallahu ta'ala sila isab
wayroon ka na naman nila amuin buka, iwan hanggaw, iwan kasusahan. Pasan niya ngunin pangatayan nila. Ding haibin sinallahu ta'ala, dako ni mga malaikat, papamungon sinimumungan, iyanon di sila, papasusaw iwan di sila, amuin pabukaon. In mga malaikat inibukon sa daro na kuwul, sambil hapagbangon, sambil hataytayan sirat, sambil hapaghisab, sambil sadya makatudyo madto palawm sinsulka. Mutas in mga malaikat ini subay na kaw dito halawang sinsulka, makasud na kaw. Ang pagkauyanan si mga malaikat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Doon halawang sinsulka yan. Yan na ingkatan kagunagunahan. Kabayaan nyo, halawang sinsulka. Uno-uning kabayaan sinsawat nyo yan. Amunan intiyataka kanyo. Janji kanyo. Nuzulam min ghafurir rahim. Amin tagama, tiyatagama, denga. Kaampunan iwan ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di pahababaw sin dunya bang imano siya. Nagpatutog sin pag-ibadat fallahu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Di na siya pasusawon sinallahu ta'ala. In pangasubo, uno ba in amin ibadat tuod ini. Uno to din ibadat. Bang tabis saran mabanus in pagpatinog sinakama Islam in pag-iman fallahu suman in pag-iasan sa punon na to nakataan mga kiulungan sinallahu ta'ala amo na in pagmawa fallahu subhanahu wa ta'ala. Long sinallahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O kamu mga namamarat saya, kabuga kamu fallahu ta'ala simatan kabuga unin manasin kabuga dito. Amuin himinang ko singkatan, diakan sin Allah. Iwan lumayo ko singkatan, liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intakwa mga keulungan sin Allah ta'ala, inkariasa lisin kalima, deng hawi kaya. Fasaratil ittaqa, na hinang sa ittaqa. Lang sin beta, mujamul wasit. Lang na yung kalima ittaqa, ida subikat bil lafjul jalala, bimana al-khafa. Al-khafa bimana al-khashya, al-khawf, kabuga, fallahu subhanahu wa ta'ala. May takaw magmabuga, fallahu subhanahu wa ta'ala. Uno'y maksud, magmabuga ka, fallahu subhanahu wa ta'ala. Himinang ko sindiakan, sabab magpatamingkaw. Magpatamingkaw daing ha, panasat sin syaitan. Sabab wayroon dugaing tumamingkato. Di takakausan bang taming-tamingan tasinggin hawaran tawirun tawang sinallahu ta'ala. Di takakausan in panasat sin syaitan. Malaingkan hatawang sinallahu ta'ala. Di nga sabab yan, wayroon dugaing amuin kawaakan mo solution. Wayroon kawaakan mo amuin hinang. Tiranan hikalayo mo pa syaitan. Amurin himinang ko sindakan sinallahu ta'ala. Iwano manib kawawno. Buga mo. Dahil nga paniksa sinallahu ta'ala at lawakhiran. Sumagawain pagyanong takwa wang siya kasugpatan sin kalimaruwaing na magmana si halik ka o tawakan hanig ka. Biya sinagi sinallahu ta'ala fattakun naral lati halik ka mo hanar ka. Amuin doongol niya manu si iwan simbato. Iwan sinlaw sinallahu ta'ala fattakun dunya wat takun nisa. Halik ka mo hamad adun niya iwan sinhalik ka mo kababaihan. In pagmabuka fallahu subhanahu wa ta'ala amunin himinan ko singkatan amuin pialdakan niya. Lang ni Abdullah ibn Mas'ud ayat ini lang niya amuin mag sukur ka fallahu ta'ala sin ni'matil kay mo di ka magkufur. Dumong manumtum ka fallahu subhanahu wa ta'ala dari ko manglupakan niya. Yan. Himinan ko sindiakan sinallahu ta'ala, iwan di ko magmasyat kanya. Amun yan mga kiulungan sinallahu ta'ala. Sumakaw alang sinallahu ta'ala, fattakullaha mastata'tum, wa hadil ayatul mabniyatun lil muradi min awal. Inyari ini, amun makamaksudan tindawan sin panagnaan niya to. At inimano siya, ipapahinang kaniya sinallahu ta'ala, hari hindi kakausan niya. Biya na sinuno, biya sin sambahayang. Sambahayang, so pamain mano siya, biya na sin pag magkasabot ta, halawm siya, bilik di siya makaig,
Unin mahinang sinmano siya, wayron tubig niya, wayroon ding mga lupay kapag tayo mo, di na kaingatan mangunin kiblat, pagusinta mangun niya malumi pa, di na pagkaingatan aun wakto yun kaya tatanakan sini, atawa ka naman pa siya junub, pagus wayron tubig niya, wayron ipagtayo mo, unin nina mo sinmano siya bihadto. Di niya na itunay sa bayang, amuin palawayon niya na, di at tumakadari. Sa lugay sinakal sinmano siya, dahil nun hipatunay na ka na sinadlaw ta'ala. Amunan ayat tinilang sinalata fattaqullaha mastata'tum. Tunayan nindakan sinallahu ta'ala diin-diin na yung kakausan niyo. Amo yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nain kataan jajawawan sin kabayaan taring habaw sin dunya. Amo yung makapuas kita ding kakalapasan kasusahan katan din di iraway ta sinallahu ta'ala. Lang sinallahu subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Isyusoy nagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan sinalaw subhanahu wa ta'ala lalabayan. In mga problema niya, pagkaanong sinalaw ta'ala, yung kasusahan niya, sulbon sinalaw subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos, dilan pa sa sinalaw ta'ala, riziki, amin wala niya na angan-angan. Ang riziki, di mo magkanganan, pag sa'yo mo dumatong hadya kayo. Naon ni sa riziki, nabagi pa mga master mo din riziki magduwa. Ang riziki, paglawakon mo suway. Biasa nagisin Allah Ta'ala lang niya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Pabila maus ni tinugin sa bayang itunay, pangilatag kamo pababasin dunya, lawakan niyo in-rejeki sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nampayin magawa min darajat sinamin pagmawukamatan fallahu ta'ala, pag sayo mo magtungad yan rejeki mo kayo mo. Sa buko ni sabi man, saukat na ko nagmamabuka, di na ko mag-usa, di na ko lumawag, buko ni sabihan to. Bukunday sabihat to mga kiaulungan sinallahu subhanahu. Sana bangin mano siya kiaulungan to sinallahu subhanahu wa ta'ala pakaanon kanya. Bukun na masigpit ka ng kahalang dunya, bukun na mo'y pagkita sin mata nilaw na ikayukan pinyo lawang kabayan kubihon di ini may inikatan. Nabihating kantangan sin mano sa bangoy pagmawo alam sin pangatayan niya, uno-unuin kakitaan kaibuan sin mata na inkabayaan niya madawat na rihabawo sin dunya. Inyaon mga mastay mo pa nasatsad. Adapon mang kakausan mo di mong problema, hikarayaw sin kawi mo ikakansin pag-ibadat mo irungi niya. Bihan yung kabayaan niyo. Basta hikarayaw sin pag-ibadat niyo pagmabuka niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayaw sa jay sa puspusun nyo na rin kakaya-kaya ni kababaw sindo na sumakawa, gaman kaya ligaptuan na pag-ibadat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahil nga sababi ni, bimana wayron darugaing. Wayron darugaing patutukon sin mano siya, doon nakaboy niya, amo rin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo rin himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah ta'ala, patumtum na mo mga kamaumasan, kataw tayo manguran na mo, amo yung nakatumtum nag-iman pa Allah ta'ala po na Ramadan, ando patutukan yung pag-ibadat mo pa Allah ta'ala. Patutukan niyo, bukon pagtaykod sin Ramadan, tumaykod ni sab kamong kalupahan nyo na yung masjid. Di nyo natuan kaingatan in dansit pa masjid, misan pa in dansit in masjid yaon haraigbayan niyo. Aun dihan mga mano siya. Ndo yaon in masjid haraigbayan, sumakawa di kaingatan in daan pa masjid. May tamusan di kaingatan, misan pa manawag-tawag di lang makatunay madto. Bang patumtumon, pag-ibadat bagotuan, nang nag-i-school, sabay na ba ko lang ni makagraduate high school. Nakagraduate man high school, pag-ibadat ko, lo nasoy na ako maka-college, busy pa biyayaon. Nagka-college man, nakagraduate man college, long na masigpit, naglalawag pa ako hinang, baka kung makamastalin siya Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ibadat back. Namastal na isab, na pulis na isab, busy na lang niya pag-dutyhan, may na. Sambir sa jatay kung amoy nag-abot na yung daggaliban sintuhod, na rin akong makasambahayang, na lang na malas, na bag kami, hindi na kami makasujud marayaw. Namo sa mga tayo mangutpya tumtum ko rin nga kasi makakusog pa pag-ibadaton ko magdaawa sa Jakaw. Nasa limano sa Akariya sa ilaw sinalaw tala, wa kana linsanu akthara shay'in jadala. Sa lingkyaw si mga mano sa maligko at law mo mubaitan sin beni-beni. Nawayron na saan susunong tawang bukon din hawawaranta. Ang kan mga kiaulungan sinallahu ta'ala, patutukon tayong pag-ibadat tayong pagmabuka ta fallahu subhanahu wa ta'ala. In pagparayaw tayong kataan kakahinang, in pagsarak ka mo, in pagparayaw mo ang kataw tayong manguran mo, in pagsugpat sing kasila sa hantara sing kamo mag-family, in kamo mga magdadawa, in mga parkala, awning ha mga wala, piyag amo hanan zaman sin lima, way ingan niyo, bukon ba in kita magpagbis sa raon talawang ta'al Islam, yahdi mo mga kabla.
bangsa pa maunding nga mga piyag-ambudaan, mita di na to paigon. Mita di pagkita ni magkilahi, magsalam, magkulugul. Biya sinamuin tag na kapag kilahi na to. Amun wayroon patamak tuksin pangatayan na to. Amuin sa pantun kasa wala pa siya nababagbag. Ang kana mga mastay mo din pangatayan, wala sa sipat biya kasa biya bukog. Sabab, di mo man jaribon nalo ni himumungan sin mga silalong niya pangatayan bang siya nabawagbag na biya sa pantun sinamuin kahoy bang musog paton yung penlimpa bukon. In pangatayan biya siya dugo. Biya siya dugo. Dugo siya. Di siya magkabagbag sa magkapusat. Ha? Ang kanayaon man jari mo siya bal mulaon para yaon magbalik ibuukon. Sabab manjari mula mo kayon iyon natin niya manjari siya to iunin mga parkala yato sabab sukay tuon iyon mga kiyaulungan sinallahu ta'ala mo dyan din nga mga pagmawa fallahu subhanahu wa ta'ala naasubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamuk sahabat kanya Abi Umar wa qila Abi Umar Sufyan ibn Abdullah radallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'aluka anhu ahadan ghairu. Baytaya ko lang na ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduy ako, amon haaka ma Islam, himumungan, di na ako mga sumu, kansiyo pa. Atawa kan hangkata umapuas din kay mo. Pinagay si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billahi tumastaqim, pamungan, pamaratse ko, Allah, himinan ko sindakan, sinala pag-ikhlas ka, warakan, sinalalaway at tarikas sin Rasul. Mauli magpahuntol ko, magpatutog ko rin doon. Hapiyagunan mo roon, hakihakad mo. Doon, hakakahinan mo amoy tiyag na ano nagmabuha namin ang palaw subhanahu wa ta'ala. Laong pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kalabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuha ahadun minkum bi'amalihi. Wa qalu wala anta ya Rasulullah. Faqal wala ana illa yataghammaduni Allahi birahmatihi minhu wa fadla. Birahmatin minhu wa fadla. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam lang na qaribu wa shaddu, imaksud ng qaribu wa shaddidu, amin lang niya al-muqarab lang niya al-qisdu alladhi la ghurwa fi wala taqsir. Amuin mag-ibadat, di niya palabihan in ibadat, iban di niya sabkulangan. Imaksud sin magpalabi ibadat, din iba na si mga maginang bida. In mga inang ibadat din, amuin bida, ini pagpalabin ha kama Islam. So, binaga may Islam, hawak to zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, jukop niya na. Bangsa pa maong gimanap, ha mga sahabat niya, khalifa na inyat, lamudda aga may Islam, sabab nagbinin Rasul. Fa'alaykum bis-sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. At iniaon jumat ko pag-aga, madyaman sin mga khalifa niya, inat tulyamod, das yaha may Islam. Na, di mo na ka makajari magpalawi pa. Iwan lang na rin mo manjari kulangan. Di mo manjari kulang. Biyan na sin puasa. Bang kauriak nagpuasa kawantag siyam, sambil pagkatluan, papagpuasaon ko, kukuntusan dyan siyam sa dyan, tawakan hamuk mama ng tinggilan sin Pitra. Lain, ito ba? Wasad dito at iniya, pagpabuntol kayo sin pagparayaw ko. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta inang katawrain kamo di kamo magmumpa di kamo paruntungan sin ibadat ko mayta alam mo sin kayo na makaulong kita kita sa pamagitan magparuntungan sin ibadat bukun sa adto biadto sumakawa pag ibadat ko pagpatutog ka unin maksud waton mo in rahmat in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab di mo raisa madawat in ulong iwan rahmat sin Allah ta'ala bang bukun korona katutog pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kamun sa ito biatin pagyan bang sadya mo watong mag-ibadat mag-iat sa magtimano siya magkuhan sin ibadat na lang nasa matawad na ibadat ko bang ko maglista sin ibadat lang na masala na kahinang na ako nakapwa sa naon optimano sa lisuan nang ka na continue yung pag-ibadat mo, pag-usin pag-ibadat mo, yung pagsarak ka mo, yung pagpuasa mo, katan tibayuan sin ibadat mo, tunjuf Allah ta'ala, subay angan-anganon mo, indaw at mo, rahmat, ulong, kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab iyan, sasamili ko lang na yung Rasulullah ng sulfuon. Sa alang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako, iupusot ako, tiyatamuan ako sin Allah ta'ala, sin ulong, sin rahmat niya, iban sin kalapihan niya. Yan mga kiyaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, magpatutog kita niyo pagmawa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung pagmawa fa Allah subhanahu wa ta'ala, ang iniin mamusuti singkatan ibadat na to.
hangkan na inayat timurun kahinakusan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. In mga sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, nag-iman, nag-amal na sila pa Rasul fallahu ta'ala sa piapusot in pag-iman nila yatusin pagmabuwa fallahu subhanahu wa ta'ala. Imyan pinallahu in Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythuma kunt wa atbi sayyata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pag mabuka kau, fallahu ta'ala, bimana ay tunayan, indakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, hain kau, uno-unuin kahalan mo, sibu din kau na sakit kau iwan sin makusog, sibu din kau na miskin kau iwan sin dayan, sibu din kau na pandak kau iwan sin malanjang mangi, kau sug iwan sinansang mangi, kau babayat iwan sin malingkat, suway murah itu na indakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban papasunuran, magtuy kay minang mumangi, sin marayaw. So paman nakabisara ko ang mga expression bukod maray maku astagfirullahaladzim. Magtuy mo papasan siya magtuya. Iban pagpil pala ngay marayaw ko pa mga manusia. Mga kiyawlungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mura-muraanin pagpatumtum namo. Magmumpat. Adlaw ini. Amuin masi-masi kita niyo. Amuin doon pag mabuwa fallahu subhanahu wa ta'ala. Bimanahimhin ang sindakan sinallahu ta'ala. Iban lima layo haliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Diakan sinallahu ta'ala labay ha pamandu sin panguna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iwan sin damikian amuin lima layo kita niyo hariakan aliangan sinallahu ta'ala iwan sin liangan sin panguna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bangimano siya nagpatutog kapag mabuka fallahu ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala in kawi na rin hawaw sin dunya pasanyangon sinallahu ta'ala aun din dun pa kasanyangan sin tikilan iman sin pangatan niya iban halom sin kubul dagpak pala paadlaw akhirat sambil palom sin suha mura-muraan tumumtog na hadyarin dito in pagpatumtum na mo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito na diyo mong nasihat pahiba. Iqbal siguro na ito kalasahan minakan Sheikh Bashir Said Johan. Panasan dyan na imundong na siya mo kung nilagpitin pa kita biyab sa ngayon sa pawiyat. Alhamdulillah murah-murahan inim sa daw po Mga ito nagmumpat katot na yung kataan nagmanita ka na ni kahuy na cukup-cukupan sa ito ikasunod ito parang sinsurba kasi ang sinida sa nagtawag ini magsukol Sheikh Jazakallah khair. Aun ini i-announce na mo sa mga pinuwakto. Aun nalawa kuan passport na hulog dinong kiwakan hawa. Intagda po kaniya ini Inur Haida Makburi. Yung middle name niya Duray. Inur Haida Duray Makburi. Na hinda bang sa upama in passport mo nalawa, nayari na. Ikaw, guys, susalong sinihakan. Balikan na mo, Inur Haida, kapag gusto mo yan. Pasuka nga. Inda Nur Haida na. Susimakilakan Inda Nur Haida Makburi Duray. Wag ko na publish mo rin ba mo. Kuhan. Sa natin ko kalakihan mo yung passport mo. Yari rahan ni Daud Islam Foundation, yari Amils Tower. Ground floor kawakan mo ra. Passport, mga dalawa, matnatanak, nayari rahalaw si ni Daud Islam Foundation. Sa tanamik yan, ini mawaya na mo ipamahalayak ganakanan na. Matawag na pangaso di matong insyaallah ta'ala maukab na in pagsual jawab sing kita niyo nagidim na in raisin muassasa Midail Islam amo in insyaallah ta'ala magpaon kita no sin open forum matkar na maukay na sila ini nag-aangan-angan yung mga jamaan na to. Manuway na siya yung kaunang tatalat. So na in parkala matodlaw na pangasuna mo mamaya na mo ipalilay ang mga kaguruhan. So na ibi mga magpaka-lecture lang na doon hindi daw Islam yan na dinakauso yan. Na mamaya na mo lang na mga doubts na mo mamaya mga pangasuna mo sa tayo palilay na mo yan ang mga kaguruhan si kami na inshallah ta'ala gana bukas tarawih nila makaling kaguruhan sing kita niyo bang di na maglimpay in wakto wayron na rawaing din kan Sheikh Zaid Okfemya
natanggos niya in sa taas-taas pangadji niya Hakuliyatus Syariah dito ha Jamiatul Islami bil Madinatil Munawwara bil Mamlakatil Arabiyah Saudiyah. Lapay na hi Sheikh Al-Kasabi Sakiral. Oo, habok na sa blase na tuyaon. Amuin nakapangadji siya pa Sudan. Sa bata si mga murid sa Sudan. Ang mga kabayan, nabang ingat dalawang na sarte man sintuyo. Na siya ninayin umbol takay, umbol sa to. Nahati kumakari rin guro takay na to. Ada ka lang pangasubusin ka muna insyaAllah ta'ala. Ini lapayon ta siya magsual dyan. Bang siya, di na pa uyon sinawin. At magti-text ka niya. Balikyo. Sarta damik yan, iwan hi Sheikh Fahad Haris mong sinagkalatong na rin hamunggaw. Inshallah subhanahu wa ta'ala, silain magjawab si mga pangasubusin kita niyo. Amuin inshallah, injajawawan nila, bukon kawaon ng hapikilan nila, bukon kawaon ng imagination, ng utok-utok nila, ito ng hakid-kid sadya, buat malengkan kawaon nila ng Quran, iwan sin sunna, amuyat tuin mahal ka. Misan pa rin halangit in si mamong kayo mo bang bukon yan ng Quran, iwan sin sunna, injawab kayo mo, narayang pagduarwa na kao, pagduarwa na tuod ka, ba't karna na, ding lecture ka to siguro na to kahapon, ing guro, ding hanggang magpasampay sin arama, inyan mataod fit na sumud marikato, amo ilong malimo, imbis sara, may mo pa rin gula, lang muhihan imbis sara, wat manay ka nagdarato ising bingit haulihan. Ano lang dito suya kita maayad, bukod aturon tayo siya nag-lecture, biya din indurog siya nag-lecture, biya din niusog siya nag-lecture, ba't manay ka uno in substance in lecture niya to. Nabilit nila, gana-gana in usual jobs yung kita niyo, pagpatanam ka mo, ready hanuin in mga pangasusin ka mo, yari magkakaroon na to. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa tanamik yan, ini, mayroon na lang sa Okay na po. na inshallah ta'ala, hikarita na pa, amoy, na way pati nakabay ng guro na to. Ito po tami sa nakuman ini parting message. Ada kala duwalan ka ni hindi mga nagtatakad-takad kini Hawaii. Karit tabi anakan Sheikh Bashir Said. Pero may sabsa na biya pagka naubos na yung pagpatumtum na mo na alhamdulillah mga mastay mga mga nagpakarong do na bang aw nakawa niyo marayaw kawaon na to ang niya tuin kawaon na to kung sa pama biya mga imumungan na mo mangi atawakan wala ima mo na inyo nakawain niya to. In kita niyo sumay kita magsipat pusukan. In pusukan bang lumupad, in kawaon niya kataan, in malimo. Marayaw, pagusdaon papukad niya, bang takaon may nag-upat. Ngayon kung sipat lang, minta po pa kayo magtumari. Ha? Na yan. So, bang kita magdug muhadara, in kawaon ta amin mga marayaw kataan, pag-usa mo niya tindahon ta, matupapamili ta. So, mahinang sila ubat. So in aga maway ini ubat sa lagu-lagu sin pangatayan sin manusia ubat sa lagu-lagu sin mga tao halom katigid duman magkatupakasawahan. Amoy ni mga kiulungan sin Allah Taala mura-murahan magsukol ang mga sila amoy masi-masi amunti matakad sin programa sin Nidaw Islam misan pa ingkyaw na niya hapdi amoy hindi na makahibal di na makakulap sin hapdi sa masi-masi naman ukabunin mata butangan na mga tikling kaybanan kuambihan muntayaw. Bakit? Umaman sila makakita, Masya Allah. Min mga matutuyo, Alhamdulillah. Ito yung basan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rito na sadya, mamaid na kami. Diya, nayari na muktay mangod na mo ini. Kuya Abs, sora miskin-miskin. Sa inyo kung miskin, dayahan. Mapanday. Mamasa sa ini Quran. Oh, inshallah. Oh, lumong kita nyo sinamong biya. Lago-lago niya ini. Ang biya mga naiman kami sa makatog ada kala makatog kamo sila lago na ini dari kamu makabuka marayaw na ikatuta Kuya Abs bismillah awari pa magkakuha Kuya Abs inshallah ta'ala wait then ini inshallah ta'ala ipamahalayak na mo kaniyo katan hari ko pay kadtop kan Kuya Abs bigyan dito na Kuya Abs kadabitin mo kang gawain na inshallah ta'ala mga katote mga horanaga may Islam ako po kami in muhadara na ito konsumo mahad moral islami isnin in dumuhal sin lecture ka ito konsumo mayroon na rumailin ka katuan Julas B. Sharafuddin iwan hikatuan Alim Mujib Arif inshallah ta'ala ako po kami manabiti kaniyo doon ha mahad moral islami second floor in lecture ka ito balikan na mo biyan na kan katuan Julas B. Sharafuddin iwan na kan Alim katuan Mujib Arif. Mura-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala open to all yung bid nila. Mura kuman na in babae dito sila tayo kod yut lang ang daya o dito sila amoy na panagnaan hagdan sumakat
inusog dito sa bahuna-una na supaya di maaunin paglamod-lamod supaya mo kaprotekanta in mga sila katote mong kuran nato kababayan na dakalan na magkatin ako yung puwasa ini dinagausuyo na dakalan mga magpagkasagilbihan na hapdion na mura-mura ni Allah subhanahu wa ta'ala hangan sin raisin muasasa ni Dahil Islam binakan katuan Sheikh Zakaria Muhammad mamayad kami kanyo mura-murahan halawang limaya kita niyo halawang kasalamatan kasadahitran sa halawang parehal asin Allah subhanahu wa ta'ala salam doa na mo maun paamuin asawa na binakan dayang Nurdia Muhammad iwan na sinamaas na mo hinihina na mo rin sabi nanonood iwan mga katote mo karan na mo iwan hamangkod ko yan nanonood niya yaon amo na inihituan Samir Shakili siya alhamdulillah nangadji niya yaon ha Jamiatul Islamiyah bil Madinatul Munawwarah yaon siya nagbigay siya biya yaon na mura kong dili ang mahanungod kaliwan kita mo insyaAllah subhanahu wa ta'ala mura-murahan ito pala mo kasila sa iwan kasalamatan maun kanyo kataan magbakita niyo kung sumabilan si waktu ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Tuhan tekan kuya ayan tanam kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksukul ini paminsan-minsan dihila na isa ba ko sintay sinidaul Islam sin makabasa ko Quran. Panito tayo tukot sa chamagba. Pagsukol to sin aun paminsan-minsan dihila nila ako sintay sin mga biyay ni mga 5 minutes o 3 minutes o 4 minutes biyan. Minsan hanggang minutos na kuman. Inshallah, hari pa ko makabasa kahatiang ko in the isampay ko advance happy haylaya sin atol ni Anwar 18 law niya last night tulong niya last mahapon kita kulong niya biya sibu invite mo kan Sheikh Salman Shakili law niya nagyan palaw niya sin biya mga sibu invite mo kuya since kamoy Salman Shakili Sheikh Salman Shakili so atol ni Anwar 18 iban sin wife mo iban sin ahli mo Assalamualaikum. Kayo mo ibansin in the Haji Mariam, taga-tungkili sabi ni Haji Mariam sa nanood ay sa Nidaul Islam. Pero sinagi ko, kabalikan ko in program ini every Sunday off-air in Wild FM. Pero Saturday, Monday to Saturday, that's in Consum, connected na in Nidaul Islam pa Wild FM. Meaning, tele-radio kita, except Sunday via ini. Sunday off-air, I mean after gera, off-air in orders in Manila, in Wild FM, off-air every Sunday, inshallah. So magsuko, kahatiyan ko ini nagusos kamulong ni abang na kao, na way rapat ta sa wapsin, wala pa 6:14, 6:07 pa. At tinangka na tulong ni may arakala, may tako magbisara pa yan, hindi pa ko magbang, 6:14 pa, ang pakita ini, 6:07, so 7 minutes pa. So, isampay ko magbalikin, advance happy, haylaya kanyo katantan, ibasin kami, murah-murahan, suara miskin-miskin, sa ibasin ni Daul Islam, pero sinagi ko ini, din pasintag na. Wala pa in TV, dia ini, Channel 50, ini Daul Islam, asal-asal na ako in one heart, sin suara miskin-miskin siya. So, magsukul kanyo katantan, labi Allah, in pagsukulang ko Allah Ta'ala, mo in sometime dihilan ako time amuin makapahuwa ko isabi basahan mo Quran inshallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad uqsimu bihadzal balad wa حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا
خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم. Kami din pagbasa mga tuwa namin kiraan mo Jawa da tartil. Kaya paggawakan ni pagbasa tawasok sadya. Laman niya hafiz. Amo ya 2030 may pagdaho sa National Reading Quran Competition ang Manila, Kuala Lumpur, South Bian. In kita ini hafiz tawasok. Yan ang time na. Inshallah. Bukan na inshallah. Bukan na inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.